Kane kadai syua kowe arlai mentak sengi kar punyu tarik Agos arjar pesan hang neha molongren tersi diwa alau keriang nagam tak sau po teli kilak. Deng sepe sibit menawani kuri deng kipraj barkam tame kalau gidro kepada dega peran utar. Sepe sibit jenmit menawani kuri ke praj kalau gidro dega peran utar tani dega pisah ke bahadu kat sanlak tengkah. Tidak, kawang sebab orang sini kita produksi gerak hanya ya, produk dan apa, apa orang diproduksi gerak di sini.